Koni tutur ketuturan satwa. Ciketeng iya muda. Yen jidadwe iya mahal koni. Yen jidlu sedang melah. Nah, aduh koni ketuturan satwa. I pojok teken i gede siang-siang. Iya metimpal melah pesan. Yen aliang te cara janine iya sudah biasa mau WA mau teleponan ngajak dadu belum nih iya metimpal disedap dine anu ikede siap-siap lakar kone iya metaluh ditu ikede siang-siang caca cicik iya nampunang padang ane tuh ambengan ane tuh lakar anggone sebon di carang kayu nih wireh iya lakar metaluh sedang itu iya caca cicik ngalih padang ambengan ane tuh teke i bojok iya ngulahang ngai sebune apaan di pragat tusing rumah i bojok negak di samping ni ikede siang-siang ikede siang-siang mekena iya dikena ni peh yang i bojok ceki dewek ki ngai lu ngai sebut sini lu iya lakar ngai umah gitu di panak nih gantong milah gitu ya kena nih ikede siang-siang iya ulah hangai sebut apa peragat disubani peragat sebun ikede siang-siang ditu lantas iya memunyi ajak i bojok di bojok nang iya itu sing ayo rumah beli gitu di panak beli nih kantong beli milah sing pedalon gay nang cu beli rumah beli dasar beli belum beli mare gitu dingenge munyine ikede siang-siang Cubrangti, cugedok, lantas i bojok, puin memunyi baras. Hei, ada siang-siang, ada stopecit. Wani teken dewek awake, apa orang ibu? Icang belok gitu, icang tuh sing ulah keririhan gitu. Bungkulan ini. Sing ada di kacing icange ngoyong apang ibu nawa leluhur kaine anak bocok mengisese bisa ngangkit gunung tugas iman betara rama mogobok kemege alam keburu leluhur kaine ani nyidang ngai mamban ditu dipasihe anggon mamban ide betara ramu megebo kemege alam kepura lantas raja rawanane kalah abang nawang ketu sujatian leluhur kaini tuh bani ngajak icang mare ketu munyin i bojok puin iya mesawat ikede siang-siang sambil lama menggending beli bagus ngudiang mas sebeng muncul mai capaga ngudiang sebeng berangki apa sih suira balik
Marut kita tepuk inung ikede siang-siang jeung nyajang kedok ieu ibojo puin ieu ngerasang memunyi kade siang-siang puin ibu misi megedeng bro mai bakal nasi bane jadi kait nasi bane kait sing perlu pitutur ibani nawang kait ngolah umah kait tusen sing perlu jani tepukin kar bes ijang jani sebut ibani apa ibu nyebak nasi bani Didu lantas ibocok ngambes sebuni ikede siangsa kebese sebunim do ati benyah latih entung ange ke abedi ngeling lantas ikede siangsa tolong bocok tolong bes sebunin jangan tolong sedih iya ikede siang kayaknya bonek jangan ibojok ngewerin iya upah cai busbani dengan nicak pada rasaning sebun ibane jadi sebun bes icak kai kamu gede itu ikede siang-siang pedi dina ngoyong lah iya mengena nah yen kene budi lakar aturan ken hidup rade itu iya ikede siang-siang mekeber ratu berande keceritanya gelising cedek super kuning iya neket ring teriye ratu berande itu iya nyelempoh ikede siang-siang jadi orang edik dia bes seperti dia hidup di pojok naga ratu beranda kena ini pun di pojok dendeng ratu beranda ngendike alus baban weh kade siang-siang ijang anak membragandarmu ijang tusen yang dadi berarti nah kene jumunen yang cai ngai sebun suat nyai ngeleng suarnya mulai nyai pangsing sepot terus kena nyai ne mulai nak ada siang-siang mulai nak marek itu tiga ngendikan ratu beranda dengan ikede siang-siang nyajang sakit kena ikede siang-siang dosen you bisa orang apa membeli saham yang jadi ngeling nandang sakit kena dia mempamit lantas dia ring ratu beranda
Nah, timpal-timpal tiang ajak mekejang. Ketu ketuturan satu i gede siang-siang ngajak i pojok. Yen alih ketuwak satuane apa sih? Kaper kamu irake dadi manusia dadi jelema patut pinah-pinahin malu yen ada anakmu pitutur. Deje berarti cara i bojok. Keping dua irake apang setate melajahang dewek apang irage bisa nulungin dewek irage didik. Ye, ada bawa yang memain kuat satu bawa super sud. Santai.